Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailing nga di tinagan nga Erika. Iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga Erika. Kaya't kumat apay drama da iti pakasaritak iti biyag. Ket sapay la kuma, tapakapidutan iti adal, dagiti padak nga agdengdengeg, iti programam. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erika, diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ma'am, tulungan kan. Nadagsan na tayo magbagkatam. Wan man, kan goods ngamin da ito ikan. Nadagsan na talaga. Adugaya man tinakapila dito evacuation center. Ibagkat mo latan ijating nga. Tapno marugyanan ti relief operation. Yes, ma'am. Erika lang ang tiyawag mo kanya. Bumaketak di tamam nga awag mo. Itala nakita ka First time ko kas volunteer. Isumot lagayam. Dito ka dito pangidiswak. Wan, di talatan. Adupay nga may tinaskan ama i-diskarga i-jevan. Kasta ka di. Awan gaya. Siyak ni Melvin. Ala, siyakon ti mapan mang bagkat. Agyaman nak, Melvin. Agyaman kami itinwaras yo kada kami a relief goods, ma'am. Awan anyaman na, tata. Ay, dakila tulong kada kami dito inyigyo a relief goods. Un tata, kat pagyamanan tayo ti Diyos. Taadalat ta tulong ama ipaay kadagiti kas kada kayo a biktima ti bagyo. Awit nga rod, ma'am. Ala tata, agan-anad kayo lata Salwadan nyo ti salon at yo. Nang runa katlakay kayon. Nalaka nga agsakit dagiti nataengan. Wen, ma'am, ket agyaman kami. Ay, nabanugak sika. Nagadungamin dagiti winarasan tayo iti relief goods. Sino kumangay iti saan ang mabanog? Alam, amo, rewarding ti kasto nga aramiden tayo. Oray volunteer tayo laeng. Ado dagiti matulungan tayo. Nang rona no kastoy akalkalpas ti bagyo. Ay, Erika, itala ang amakitak da di alalaki. Diyan nakalabaga ti t-shirt na? First time na kano ti ag-volunteer. Melvin tinagan na. Isumot lagayam akasla mababain pa hilaang. Wen nga rod Ay, mabit lang Ikakman iti kanan na. Okay. Melvin, ingkalatan mangala iti kanam. Saan ka kumangag babain? Ay, awan pa ngamin amok dito Sikapay lang Amin kami dito kat gagayam mo. Isong nga ikatamday ta pa nagbabain mo. Mangan kan. Tagawid akmatan. Ay, nabanugak. Idipay lang amin kalman amang mangted kami iti relief goods. Napigsa ngamin dyan, di malapo sa bagyo. Erika, kaya't mo ngay tulog ka, di balayo? Nakababain mo't kan ka. Sige kitin, ibagam lang, nusa dino ti balayo. Masyanak karag ti biktima ti bagyo. Aging gayta, awan palat kuryente. Wan nga rod. Dahil tatirason no apay anak volunteerak. Gaputa maasyanak kadagiti tattao. Kita man langan niya. Pinagsarak na tati langit. Gaputa adaan ti may sa apanggap. Di pa nang tulong ta karagitang kasapulan. Makabanog. Talaga mapuyat tayo. Wen gayam. Agyaman na kita'y kasi katinang bagkat kadagiti nadagsan. Pakaragsakap ti tumulong. Anyan tumarin nga oras nga kikita tayo itong bigat. Sa anak pa'y lama ka umain ton bigat.
taas si kaswag ti birthday ti anak ko. Manot taon na? Pito? Asidag tagaya man iti balay mi. Oh, kanayo na kalumapas dito ya. Kasta ka di? Awisan ka iti birthday ti anak ko. Umay kanto. Amin ang volunteer, umay da. Iso masapol nga umay ka man. Apay ngay nagungat ka. Asan? Mapan ka ag volunteer. Ngam tihawag ko, di mo pa'y masumbatan. Benji, nabanugak. Iso apang nga asim, saan ka kumanga agungat? Saan taman lang ang agsarita? Nukas tamat lang nga nabanog ka. Isagsaganak pa iti birthday ti anak ta. Uray saanan. Makapawan ganas ka kasarsarita. Kanayon lakit din nakasta ka, tunggal agtungtong ta. Gapo iti dayta pa nag-volunteer mo. Anya nga iti magana mo iti dayta. Amin nga oras kan panawon mo, ipapaay mo iti dayta akalukwan. Saan akalukwan daytoy abanag, Benji? Kan ad-adda asaan apa nagsayang iti oras? Sige, kasta, ipilit mo lang tatirason mo, Erika. Dandanin mapukaw ti panagan-anos ko. Iti saan mo apanagaw awit iti mano atawan? Kaya't naasawan, naumakan. Ay, pasensya ka na, naaldawanak. Intulod ko pa ngamin ni Junior ija eskwelaan. Maawatan ka, Erika. Kandi ka madanagan. Imbaon ko ni Melvin iji pangalaan na kadagiti relief goods. Simbang putan ni Melvin? Wan, iso ti kasapaan. At damang amin lugan na. Sa bagay. Naanos man day jay, uray no kabarbaro pa'y laan. Wan, nagsarsarita kami itay. Kat manager gayam ti bangko ti asawa na. Kasta ka di? Wan, ay timot gayam ni Melvin, iso a work from home. Nagmayatabyagan niya. Isumot lagayam ang mabalin nga ag-volunteer lata. Ang tinakasang na istorya na kanya. Awan gayam anak da iti lasot ti pito atawan a panagdanada iti asawa na. Ado ti kakasta. Angam, addan to lata Iso kano ti rason no apay ang nag-volunteer. Tapno addamat pa kabisbisyan na iti biyag. Amom, Erika, limbag ang tirik na manipod nag-volunteerak. Nasayat, ano kasta? Mayat gayang tirik na makatulong kay ti pada matao. Nang rona pa'y karagitag kasapulan. When iso nga adaak mat dito O anya ngay, kaano ti birthday di anak mo? Tapno makaisagana ang ti regalo para kinkuana. Hello? Saan ko makita dahi tarupam? Agpid-video call tamat Aday ta. Ay unay kamat din. Agpostura kamat ano kasarsarita na. Di kan sapay nakapagsagaysay. Ado ti as-asi kaswag dito balay. Tainton bigatan ti birthday ni Junior. Numapan ka ag-volunteer, nakapostura ka. Angam no ka-video call na, di ka pa'y makapagsagaysay. Nuuyawan naklaan, i-off ko lang ti video call. Relax. Sigamat, di ka lang maangawan. Saan ka kading agong akasta, taad-adda pumangit ka. Kaya't mo talaga apirigyan ti mood ko niya. Tsukulaan, panagmatkan ka. Seryoso ka launa yan. Anya ayat ti kayat mo nga ibaga. Ado pa ti asikaswag. Naituin dyan ay bayag ngayon ururay mo. Ipawit kong ti kwarta para iti panag-birthday ni Junior. Kasta gayam ti panang ipagarup mo kanya ka? Agur-uray lang iti kwarta? At hindi di ka pailaan. Mapan mo to i-withdraw itong bigat. Igatangam iti kayat na regalo. Tapno uray at dayuak, marik na nalatta ti presensyak. Sige, mapan kon to i-withdraw.
Nagadumot gayam ti inimbitaram a bisita iti daytoy a birthday ni Junior, ipag. Wan manang. Dagitin samot padam a volunteer dagitoy. Imbaglaki din ta saan ka nagimbitar iti ado a kakabagyan mi. Manang. Ado pa iti asikaswak a bisita. Ayun na nga'y gayam ni Junior. Dayja maki ay ayam. Sige, mapan ko man iti dati regalo ken ko ana. Nakababain mo't kan ka. Sikamot na ti agas asikaso di ti kusina. Ay na, sige lang. Kastoy at talaga ti volunteer. Ay, saan ka nga agkatawa? Ta saan akas karina ti tulong yu kanyak ita. Kat asino pa'y nga iti agtitinulong no saan ada tayo mo lang. Ay, ni ngay gayam Melvin. Awan sapay. Sambutan na kano. Among, nagapada kano kini misis na. Ha? Taapay? Kasdi kano ti ugali ni misis na. Gapo siguro tawan anak da. Insecure siguro. Ano kasta? Amangan no saanan ang makaumay. At damat gayam parikot na niya. Uray no ko na mga ado ti kwartada. Ken napintas ti taray ti karir da nga agasawa. Saan ako na tumulong pay? Taado mo ti volunteer akakatwa mamang tulong kan ka. Wan manang. Uray saanan. Ibagam to kanila kay mo nga imayak Agdamag to maninday jay. Wan, ibagak to day takan kwa na. Da ka matong tumatan dya regalo ka ni Junior. 500 plus matay jay Agyaman na kiti regalo manang. Damagam to man gayam no kaano nga agawi ti asawam. Sa nga pulon atawan na iti abroad. Di nan samutan malagip ti agawit. Hay, nalpas mo't lang ti selebrasyon ti birthday ni Junior. Wen nga rod, ay na, agyaman na kada kayo Jack na baulan nga inaramid dagitoy. No awan kayo akakadwak anang tulong kanya. Si Kamat. Ni, adda si Marding alugan di tabato. Kasino nga ta? Pasensya ka na, Erika. Naladawak nga imay. Saan ka nga agkit daw iti dispensar? Maawatan ka. Inkarik nga umayak. Iso nga abda kita. Jak ni namnama tinapasamak. Apay nga bin. Jaka mo nunaskan nga istoryakan ka. No lakit di tagtalag ka kanyak. Apay kit din asaan. Nag-aapa kami kaning mesis ko. Apay? Awan pa'y anak mi. Dati amok arason. Mapay nga agim-imon. Kasta talaga. Aywan kaya. Ayan ni Junior mo. Itad ko man na ito yung regalo ken ko ana. Nga oray nung naladawan. Hello, Mary? Hello, Erika. Ay na, nagpigsama nun dito abagyo. Siguradong, adumanan ti maapektaran ang kalugaran tayo. Wen nga rod. Nangag ko iti radyo. Adumanan dagiti evacuees. Agdesisyon kan mapantayo ka di manan tumulong. Wen ngam urayan tayo pa'y ako mapsot ti bagyo. O sige, pagsaganaak nga roden, dagiti kakadwa tayo a volunteers. Wen, ibagam nga agsagana dan. Ni Melvin, ayabak ka di pa'y? Apay kit din asaan? Panagpunak, problema iti kasta unay, gapo iti marriage life na. Nasa isaya at nuurnusan na pa iti amin. Sakpay nga umay tumulong. Sa bagay. Adakan kwa na, no kayat nati umay ag-volunteer. Warasan nyo amin dagiti nakapila. Takaasi damat. Dagiti senior ti unain nyo. Erika, kunak no saanan nga umay ni Melvin? Ha? Adda? Dayjay Aywan. Imbagak mo't nga oray saanan nga umay. Kumusta da nga tan kin ni Mrs. na?
Jack amo Mangan tayo pa tapno ada pamigsa tayo at tumulong manan inton madamdama. Wan, ma'am. Oras ka, mga kabag. Wan. Erika, adto ka na. Agyaman Melvin. Ibagbagam ka rin iti kakadwa manganda. Ngamsi ka. Saan ka matamangmangan? Di na ka di pa kadanagan, Melvin. Apay ko maasahan. Konsernakan ka. Kasanon mo, agsakit ka. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamakan ka. Ay, sika talaga. Concerned ka kanya? Kunam siguro nga gang angawak. Udno ti ibagbagak. Hindi damo, kaya't ko lang ti tumulong. Isa nagdesisyon at nag-volunteer. Ngamita, si kanti may sapay arson no apay ang nagtali na edak litoy. Melvin? Amok adakas dati marikritnak. Agayat akon kan ka. Pasensya kan, Benji. Italaan na song batak ti awag mo. Hindi pa'y lagalman nga wawakan ka. Ngam apay nga itakalanga sa mumbat. Pasensya kan, kunak mo. Ni Junior, apay abinaybay ang animanang ko ti mga iwan kan kuana. Nadamag mo ka di, nga adda na pig sa abagyo ditoy? Ket, nag-volunteer ka manan. Oy ta, may saka na banwar. Diya kayatan ti agsao. Makabanlog ti kastoy. Kastoy latan akanayon ti pagapapaan ta. Asikasun ni Junior. Dahil talaan ng ti responsibilidad mo. Ngam di mo pa'y maaramid. Anya a klase ka nga ina. Oray kas kasano. As asikaswak mat ti anak ta. Melvin, agyaman ta dinagasnak ijabalay mi. Amok kami nakasapulam ti pagluganan. Sikalat ti pampanunotag. Ngam, amok ka sana mabalin nga ituloy ko dahil ariknakan ka. Melvin, agpadata nga at daan pamilya. Amok na ita. Itulod ka ija evacuation center. Ngam saan ako na dumsaag. Agsardeng ako nga volunteer. Taapay. Gapota dya kayat anaan-anay amat nagtiriknakan ka. Amok akasapulan na kati pamilya. Kanaskan mat nga ornosag ti relasyon mi ka ni misis ko. Kasayaatan dayta a desisyon mo, Melvin. Kat agyamanak iti amin ana itultulong mo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, nadamag ko nga addan anak da Melvin ken ti asawa na. Nagfurgod mata nilakay ko ket makunak anaragsak kami itan asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Erika. Erika, pagayam ko, maragsakan na. Tanabukal matlangan ti pamilyam. Ken kastamat ti pamilya ni Melvin. Ket ti adal dito'y pilyen tinalintag adalan. Ken nasayaat nga aramid. Ket agbunga met itinasayaat ken natalina ay abiyag. Bueno papagayam, may ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matireksyon, Virgie Baclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod.
Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela, kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga Erika. Kaya't kumat apay drama da iti pakasaritak iti biyag. Ket sapay la kuma, tapakapidutan iti adal, dagiti padak nga agdengdengeg, iti programam. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erika, diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ma'am, tulungan kan. Nadagsan na tayo magbagkatam. Wan man, canned goods nga min dayto ikan. Nadagsan na talaga. Adugaya man tinakapila dito evacuation center. Ibagkat mo latan ijating nga. Tapno marugyanan ti relief operation. Yes, ma'am. Erika lang ang tiyawag mo kanya. Bumaketak di tamam nga awag mo. Itala nakita ka First time ko kas volunteer. Isumot lagayam. Dito ka dito pangidiswak. Wan, di talatan. Adupay nga may tinaskan ama idiskarga ijevan. Kasta ka di. Awan gaya, siyak ni Melvin. Ala, siya akong ti mapan mang bagkat. Agyamanak, Melvin. Agyaman kami itinwaras yo kada kami a relief goods, ma'am. Awan anyaman na, tata. Ay, dakila tulong kada kami dayto inyeg yo a relief goods. Un tata, kat pagyamanan tayo ti Diyos. Taad dalat tatulong ama ipaay kadagiti kas kada kayo a biktima ti bagyo. Wen nga rod, ma'am. Ala tata, agan-anad kayo lata Salwadan nyo ti salon at yo. Nang runa lakay kayon. Nalaka nga agsakit dagiti nataengan. Wen, ma'am. Kat agyaman kami. Ay, nabanugak sika. Nagadungamin dagiti winarasan tayo iti relief goods. Sino kumangay ti saan amabanog? Amo? Rewarding ti kasto nga aramiden tayo. Uray volunteer tayo laeng. Ado dagiti matulungan tayo. Nang rona no kastoy akalkalpas ti bagyo. Ay, Erika, ikalaang amakitak dadya alalaki Diyan nakalabaga ti t-shirt na? First time na kano ti ag-volunteer. Melvin tinagan na. Isumot lagayam akasla mababain pa hilaang. Wen nga rod Ay, mabit lang Ikak man iti kanan na. Okay. Melvin, ingkalatan mangala iti kanam. Saan ka kumangagbabain? Ay, awan pa nga min amok dito Si kapay lang Amin kami dito kat gagayam mon. Isong maikatamday ta pa nagbabain mo. Mangan kan. Tagawid akmatan. Ay, nabanogak. Idi pay lang amin kalman amang mangted kami iti relief goods. Napigsa ngamin dyan, di malapo sa bagyo. Erika, kaya't mo ngay tulog ka, di balayo? Nakababain mo't kan ka. Sige kitin, ibagam lang, nusa dino ti balayo. Masyanak karag iti biktima ti bagyo. Aging gayta, awan palat kuryente. Wen nga rod. Dahil tatirason no apay anak volunteerak. Gaputa maasyanak kadagiti tattao. Kita manlangan niya. Pinagsarak na tati langit. Gaputa adaan ti may sa apanggap. Di pa nang tulong ta kadagiti kasapulan. Makabanog. Talaga mapuyat tayo. Wen gayam. Agyaman na kita'y kasi katinang bagkat kadagiti nadagsan. Pakaragsakak ti tumulong. Anlan tumaran nga oras nga kikita tayo itong bigat. Sa anak pa'y lama ka umay itong bigat. Taasi kaswag ti birthday ti anak ko. Manot tawan na? Pito? Asidag tagaya man ti balay mi. Kanayo na kalumapas dito Kasta ka di?
Awisan ka iti birthday ti anak ko. Umay kanto. Amin ang volunteer, umay da. Iso masapol nga umay kamat. Apay kay nagungat ka. Asan mo? Mapan ka ag volunteer. Ngam ti hawag ko, di mo pa'y masumpatan. Benji, nabanugag. Iso apang nga asim, saan ka kumanga agungat? Saan taman langan nga agsarita, nukas tamat lang nga nabannog ka. Isagsaganak pa iti birthday ti anak ta. Uray saanen, makapawan ganas ka kasarsarita. Kanayon lakit din nakasta ka, tunggal agtungtong ta. Gapo iti dayta pa nag-volunteer mo. Anya nga iti magana mo iti dayta. Amin nga oras kan panawon mo, ipapaay mo iti dayta akalukwan. Saan akalukwan daytoy abanag, Benji? Kan ad-adda asaan apa nagsayang iti oras? Sige, kasta, ipilit mo lang ti rason mo, Erika. Dandanin mapukaw ti panagan-anos ko. Iti saan mo apanagaw awit iti manok atawan? Kaya't naasawan, naumakan. Ay, pasensya ka na, naaldawanak. Intulod ko pa ngamin ni Junior ija eskwilaan. Maawatan ka, Erika. Kandi ka madanagan. Imbaon ko ni Melvin ija pangalaan na kadagiti relief goods. Simbang putan ni Melvin? Wan, iso ti kasapaan. At damang amin lugan na. Sa bagay. Naanos man day jay. Uray no kabarbaro pa'y laan. Wan, nagsarsarita kami itay. Kat manager gayam ti bangko ti asawa na. Kasta ka di? Wan, ay timot gayam ni Melvin iso a work from home. Nagmayatabyagan niya. Isumot lagayam ang mabalin nga ag-volunteer lata. Ang tinakasang na istorya na kanya. Awan gayam anak da iti lasot ti pito atawan apa nagdanada iti asawa na. Ado ti kakasta. Angam, addan tulat ta Iso kano ti rason no apay ang nag-volunteer. Tapno addamat pa kabisbisyan na iti biyag. Amom Erika, limbag ang tirik na manipod nag-volunteerak. Nasayat, ano kasta? Mayat gayang tirik na makatulong kay ti pada matao. Nang ronap pa'y karagitag kasapulan. When iso nga daak mat dito O anya ngay, kaano ti birthday di anak mo? Tapno makaisagana ang ti regalo para kinkuana. Hello? Saan ko ang makita dahi tarupam? Agpidpedyo ko tamat na. Aday ta. Ay unay kamat din. Agpostura kamat ano kasarsarita na. Di kan sapay nakapagsagaysay. Ado ti as-asikaswag dito balay. Tainton bigatan ti birthday ni Junior. Numapan ka ag-volunteer, nakapustura ka. Angam no ka video call na, di ka pa'y makapagsaraysay. Nuuyawan naklaan, i-off ko lang ti video call. Relax. Siga man, di ka lang maangawad. Saan ka kading agong ungat akasta, taat-adda pumangit ka. Kaya't mo talaga apirigyan ti mood ko niya. Diyukulahaan, panakmatkan ka. Seryoso ka launa yan. Anya ayat ti kayat mo nga ibaga. Ado pa ti asikaswag. Naituyin dyan ay bayang nga inururay mo. Ipawit konti kwarta para di pa nag-birthday ni Junior. Kasta gayam ti panang ipagarup mo kanya ka? Agur-uray lang iti kwarta? Agindi di ka pailae. Mapan mo to i-withdraw yung tundingat. Igatangam iti kayat na regalo. Tapno uray at dayuak, marik na nalatta ti presensyak. Sige, mapan kon to i-withdraw. Nagadumot gayam ti inimbitaram a bisita iti daytoy a birthday ni Junior, ipag. Wan manang. Dagitin samot padam a volunteer dagitoy. Imbaglaki din ta saan ka nagimbitar iti ado a kakabagyan mi. Manang, ado pa iti asikaswak a bisita.
Ayan na nga'y gayam ni Junior. Dayje, maki-ay-ay-ayam. Sige, mapan ko man ito dati regalo ken ko, ana. Ay, nakababaing matkan ka. Siga magtatiagas asikaso di ti kusina. Ay na, sige lang. Kastoy at talaga ti volunteer. Ay, saan ka nga agkatawa? Saan akas ka rin at titulong yung kanyak ita? Kat, asino pa'y nga iti agtitinulong no saan ada tayo mo lang. Ay, hindi nga'y gayam Melvin. Awan sapay. Sambutan na kano. Amo, nagapada kano kini misis na. Ha? Taapay? Kasdi kano ti ugali ni misis na. Gapo siguro tawan anak da. Insecure siguro. No kasta, ang mga no saanan ang makaumay. At damat gayam parikot na niya. Uray no ko na mga ado ti kwartada. Ken napintas ti taray ti karir da nga agasawa. Saan ako na tumulong pay? Taado mo ti volunteer akakadwa mamang tulong kan ka. Wan manang. Uray saanan. Ibagam to kanila kay mo nga imayak Agdamag to maninday jay. Wen, ibagak to day takan kwa na. Daka matong tumatan dya regalo ka ni Junior. 500 plus matay jay Agyaman na kiti regalo manang. Damagam to man gayam no kaano nga agawi ti asawang. Sa nga pulo na tawan na iti abroad. Di nan samatan malagip ti agawit. Hay, nalpas matlangan ti selebrasyon ti birthday ni Junior. Wen nga rod. Ay na, agyaman na kada kayo Jack na baulan nga inaramid dagitoy. No awan kayo akakadwak anang tulong kanya. Si Kamat. Ni, adda si Mardeng alugan di tabatog. Kasino nga ta? Pasensya ka na, Erika. Naladawak nga imay. Saan ka nga agkit daw iti dispensar? Maawatan ka. Ingkarit nga umayak. Iso nga abda kita. Jak ni namnama tinapasamak. Apay nga bin. Jak mo nunaskan nga istoryakan ka. Nulakit di tagtalag ka kanyak. Apay kit din asaan. Nag-aapa kami ka ni misis ko. Apay? Awan pa'y anak mi. Dahil dati amok arason. Apay nga agim-imon. Kasta talaga. Ewan kaya. Ayan ni Junior mo. Itad ko man na ito yung regalo ken ko na. Nga oray nung naladawan. Hello, Mary? Hello, Erika. Ay na, nagpigsaman nun da ito abagyo. Sigurado, adumanan ti maapektaran ang kalugaran tayo. Wen nga rod. Nangag ko iti radyo. Aduman ang dagiti evacuees. Agdesisyon kan mapantayo ka di manan tumulong. Wen ngam urayan tayo pa'y ako mapsot ti bagyo. O sige, pagsaganaag nga rudan, dagiti kakadwa tayo a volunteers. Wen, ibagam nga agsagana dan. Di Melvin, ayabak ka di pa'y? Apay kit din asaan? Panag-unak, problema iti kasta unay, gapo iti marriage life na. Nasa isaya at nuurnusan na pa iti amin. Sakpay nga umay tumulong. Sa bagay. Adakan kwa na, no kayat na ti umay ag-volunteer. Warasan nyo amin dagiti nakapila. Takaasi damat. Dagiti senior ti unain nyo. Erika, kunak no saanan nga umay ni Melvin? Ha? Adda? Dayjay Aywan. Imbagak mo't nga oray saanan nga umay. Kumusta da nga tan kin ni misis na? Jack ang mo Mangan tayo pa'y. Tapno ada pamiksa tayo at tumulong manan inton madamdama. Wen, ma'am. Wala siya ka, mga kabal. Wen. Erika, at ka na.
Agyaman ak Melvin. Ibagbagam ka rin iti kakadwa manganda. Ngamsi ka. Saan ka matamangmangan? Di na ka di pakadanagan, Melvin. Apay ko maasaan. Konsernakan ka. Kasano, agsakit ka. Diyak kaya't nga dada ka sa mapasamakan ka. Ay, sika talaga. Concerned ka kanya? Kunam siguro nga gang angawak. Pud mo ti ibagbagak. Hindi damo, kaya't ko lang ti tumulong. Iso nagdesisyon at nag-volunteer. Ngamita, si kanti may sapay arson, no apay ang nagtali na edak litoy. Melvin? Amok adakas dati marikritnak. Agayata kon ken ka. Pasensya kan, Benji. Italaan na song batak ti awag mo. Hindi pa'y lakalman nga wawagan ka. Ngam apay nga itakala nga sa mumbat. Pasensya kan, kunakmat. Ni Junior, apay abinaybay ang animanan ko ti mga iwan kan kuana. Nadamag mo ka di, nga adda na pig sa abagyo ditoy? Ket, nag-volunteer ka manan. Oy ta, may saka na banwa. Diyak kayatan ti agsao. Makabannog ti kastoy. Kastoy latan akanayon ti pagapapaan ta. Asikasuan ni Junior. Dahil talaangan ti responsibilidad mo. Ngam di mo pa'y maaramid. Anya a klase ka nga ina. Oray kas kasano. Asikaswak mat ti anak ta. Melvin, agyaman ak Tadi nagasnak ijabalay mi. Amok kami nakasapulam ti pagluganan. Sikalat ti pampanunutak. Ngam, amok ka sana mabalin nga ituloy ko dahito ariknakan ka. Melvin, agpadata nga at daan pamilya. Amok na ita. Itulod ka iti evacuation center. Ngam saan ako na dumsaag. Agsardeng ako na volunteer. Taapay. Gaputa dya kayat anaan-anay amat nagtiriknakan ka. Amok akasapulan na kati pamilyang. Kanaskan mat nga ornosag ti relasyon mi ka ni misis ko. Kasayaatan dayta a desisyon mo, Melvin. Kat agyamanak iti amin ana itultulong mo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, nadamag ko nga dan anak da Melvin ken ti asawa na. Nagfurgod mata nilakay ko ket makunak. Anaragsak kami itan asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Erika. Erika pagayam ko, maragsakan na. Tanabukal matlangan ti pamilyam. Ken kastamot ti pamilya ni Melvin. Ket ti adal dito'y pilyen tinalintag adalan. Ken nasayaat nga aramid. Ket agbunga met itinasayaat ken natalina ay abiyag. Bueno papagayam, maing ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela, kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga Erika, kayat kumat apay drama da iti pakasaritak iti biag, ket sapay la kuma, tapakapidutan iti adal, dagiti padak nga agdengdengeg,
iti programam. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Erica dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ma'am, tulungan kan. Nadagsan na tayo magbagkatam. Wan man, kan goods ngamin daytoy ka. Nadagsan na talaga. Adugaya man tinakapila dito evacuation center. Ibagkat mo latan ijating nga. Tapno marugyanan ti relief operation. Yes, ma'am. Erika langan tiyawag mo kanya. Bumaketak di ma'am nga awag mo. Itala nakita ka First time ko kas volunteer. Isumot lagayam. Dito ka riti pangidiswak. Wan, di talatan. Adupay nga may tinaskan ama i-diskarga van. Kasta ka di. Awan gaya, siyak ni Melvin. Ala, siya kon di mapan mang bagkat. Agyamanak, Melvin. Agyaman kami itinwaras yo kada kami a relief goods, ma'am. Awan anyaman na, tata. Ay, dakila tulong kada kami dito inyeg yo a relief goods. Wen tata, kat pagyamanan tayo ti Diyos. Taad dalat tatulong ama ipaay kadagitikas kada kayo a biktima ti bagyo. Wen nga rod, ma'am. Ala tata, agan-anad kayo lata, Salwada nyo ti salon atyo. Nang runa lakay kayon. Nalaka nga agsakit dagiti nataengan. Wen, ma'am. Kat agyaman kami. Ay, nabanugak sika. Nagadungamin dagiti winarasan tayo iti relief goods. Sino kumangay ti saan amabanog? Amo? Rewarding ti kasto nga aramiden tayo. Uray volunteer tayo laeng. Ado dagiti matulungan tayo. Nang rona no kastoy akalkalpas ti bagyo. Ay, Erika, itala ang amakitak dadya alalaki. Diyan nakalabaga ti t-shirt na? First time na kanot ti ag-volunteer. Melvin tinagan na. Isumit lagayam akasla mababain pa hilaeng. Wen nga rod Ay, mabit lang Ikakman iti kanan na. Okay. Melvin, ingkalatan mangala iti kanam. Saan ka kumangagbabain? Ay, awan pa ngamin amok ditoy. Sikapay lang. Amin kami ditoy kat gagayam mon. Isong nga ikatamday ta pa nagbabain mo. Mangan kan. Tagawid akmatan. Nabanugak. Idi pa'y lang amin kalman amang mangtid kami iti relief goods. Napigsa ngamin dyan, di malapo sa bagyo. Erika, kaya't mo ngay tulog ka, di balayo? Nakababaing matkan ka. Sige kitin, ibagam lang, nusa dino ti balayo. Masyanak karag iti biktima ti bagyo. Aging gayta, awan palat kuryente. Wen nga rod. Dahil tatirason no apay anak volunteerak. Gaputa maasyanak kadagi kita tao. Kita manlangan niya. Pinagsarak na tati langit. Gaputa adaan ta ti may sa apanggap. Ti panang tulong ta kadagi tiyang kasapulan. Makabanog. Talaga mapuyat tayo. Wen gayam. Agyaman na kita kasi ka tinangbagkat kadagi tinadagsan. Pakaragsakak ti tumulong. Anyan tumaran nga oras nga kikita tayo itong bigat. Sa anak pala makaumay itong bigat. Taasi kaswag ti birthday ti anak ko. Manot tawan na? Pito? Asidag tagaya man iti balay mi. Kanayo na kalumabas dito Kasta ka di? Awisan ka iti birthday ti anak ko. Umay kanto. Amin a volunteer, umay da. Iso masapol nga umay kamat. Apay nga nagungat ka. Asan? Mapan ka ag volunteer. Ngam ti hawag ko, di mo pa'y masumbatan.
Benji, nabanugak. Iso apang nga asim, saan ka kumanga agungat? Saan taman lang ang agsarita, nukas tamat lang nga nabannog ka. Isagsaganak pa iti birthday ti anak ta. Uray saanan, magapawan ganas ka kasarsarita. Kanayon lakit din akasta ka, tunggal agtong-tong ta. Gapo iti dayta pa nag-volunteer mo. Anya nga iti magana mo iti dayta. Amin nga oras kan panahon mo, ipapaay mo iti dayta akalukwan. Saan akalukwan daytoy abanag, Benji? Kan ad-adda saan apa nagsayang iti oras? Sige, kasta, ipilit mo lang ti rason mo, Erika. Dandanin mapukaw ti panagan-anos ko. Iti saan mo apanagaw awit iti manok atawan? Kaya't naasawan, naumakan. Ay, pasensya ka na, naaldawanak. Intulod ko pa ngamin ni Junior ija eskwelaan. Maawatan ka, Erika. Kandi ka madanagan. Imbaon ko ni Melvin ija pangalaan na kadagiti relief goods. Simbang putan ni Melvin? Wan, iso ti kasapaan. At damang amin lugan na. Sa bagay. Naanos man day jay, uray no kabarbaro pa'y laan. Wan, nagsarsarita kami itay. Kat manager gayam ti bangko ti asawa na. Kasta ka di? Wan, ay timot gayam ni Melvin, iso a work from home. Nagmayatabyagan niya. Isumot lagayam ang mabalin na ag-volunteer lang ta. Ang tinakasang na istorya na kanya. Awan gayam anak da iti lasot ti pito atawan apa nagdanada iti asawa na. Ado ti kakasta. Ang addan tulat ta Iso kano ti rason no apa ang nag-volunteer. Tapno addamat pa kabisbisyan na iti biyag. Amom Erika, limbag ang tirik na manipod nag-volunteerak. Nasayat, ano kasta? Mayat gayang tirik na makatulong kay ti pada matao. Nangruna pa'y kadagitag kasapulan. When isong adak mat dito O anya ngay. Kaano ti birthday di anak mo? Tapno makaisagana ang ti regalo para kinkuana. Hello? Saan ko ang makita dahi tarupam? Agvid-video call tamat Aday ta. Ay unay kamat din. Agpostura kamat ano kasarsarita na. Di kan sapay nakapagsagaysay. Ado ti as-asikaswag dito balay. Tainton bigatan ti birthday ni Junior. Numapan ka volunteer, nakapustura ka. Angam no ka video call na, di ka pa'y makapagsagaysay. Nuuyawan naklaan, i-off ko lang ti video call. Relax. Sige man, di ka lang maangawan. Saan ka kadingagong ungat akasta, taad-adda pumangit ka. Kaya't mo talaga apirigyan ti mood ko niya. Joke ko lang, panagmatkan ka. Seryoso ka launa yan. Anya ayat ti kayat mo nga ibaga. Ado pa ti asikaswag. Naituin dyan ay payag ngay nururay mo. Ipawit kunti kwarta para di pa nag-birthday ni Junior. Kasta gayam ti panang ipagarup mo kanya ka? Agur-uray lang iti kwarta? Agindi di ka payla. Mapan mo to i-withdraw itong bigat. Igatangam iti kayat na regalo. Tapno uray at dayuak, marik na nalatta ti presensyak. Sige, mapan kon to i-withdraw. Nagadumot gayam ti inimbitaram a bisita iti daytoy a birthday ni Junior, ipag. Wen manang. Dagitin samot padam a volunteer dagitoy. Imbaglaki din ta saan ka nagimbitar iti ado a kakabagyan mi. Manang. Ado pa iti asikaswak a bisita. Ayun na ngay gayam ni Junior. Dayja maki-ay-ayam. Sige, mapan ko man iti dati regalo ken ko ana. Nakababaing matkan ka. Siga magtanti agas asikaso di kay kusina. Ay na, sige lang. Kastoy at talaga ti volunteer. Ay,
nagkatawa. Tasaan akas ka rin na titulong yung kanyak ita. Kat asino pa'y nga iti agtitinulong no saan ada tayo malang. Ay, ningay gayam Melvin. Awan sapay. Sambutan na kano. Amom, nagapada kano kini misis na. Ha? Taapay? Kasdi kano ti ugali ni misis na. Gapo siguro tawan anak da. Insecure siguro. No kasta, amangan no saanan ang makaumay. At damat gayam parikot na niya. Uray no ko na mga ado ti kwartada. Kan napintas ti taray ti karir da nga agasawa. Saan ako na tumulong pay? Taado mo ti volunteer akakadwa mamang tulong kan ka. Wan manang, uray saanan. Ibagam to kanila kay mo nga imayak Agdamag to maninday jay. Wen, ibagak to day takan kwa na. Daka matum to matan jay regalo ka ni Junior. 500 plus matay jay Agyaman na kiti regalo manang. Damagam to man gayam no kaano nga agawi ti asawam. Sa nga pulo na tawan na iti abroad. Di nan samatan malagip ti agawid. Hay, nalpas matlangan ti selebrasyon ti birthday ni Junior. Wen nga rod, ay na, agyaman na kada kayo Jack na baulan nga inaramid dagitoy. No awan kayo akakadwak anang tulong kanya. Si Kamat. Ni, adda si Mardeng alugan di tabato. Kasino nga ta? Pasensya ka na, Erika. Naladawak nga imay. Saan ka nga agkid daw iti dispensar? Baawatan ka. Inkarik nga umayak. Iso nga abda kita. Jak ni namnama tinapasamak. Apay nga bin. Jaka mo no naskan nga istoryakan ka. No lakit di tagtalag ka kanyak. Apay kit din asaan. Nagapa kami ka ni misis ko. Apay? Awan pa'y anak mi. Dati amok arason. Mapay nga agim imon. Kasta talaga. Ewan kaya. Ayan ni Junior mo. Ta itad ko man na ito yung regalo ken ko na. Nga oray no naladawan. Hello, Mary? Hello, Erika. Ay na, nagpigsama nun da ito abagyo. Siguradong, adumanan ti maapektaran ang kalugaran tayo. Wen nga rod. Nangag ko iti radyo. Adumanan dagiti evacuees. Agdesisyon kan mapantayo ka di manan tumulong. Wen ngam orayan tayo pa'y ako mapsot ti bagyo. O sige, pagsaganaag nga rudan, dagiti kakadwa tayo a volunteers. Wen, ibagam nga agsagana dan. Ni Melvin, ayabak ka di pa'y? Apay kit din asaan? Panagpunak, problema iti kasta unay, gapo iti marriage life na. Nasa isaya at nuurnusan na pa iti amin. Sakbay nga umay tumulong. Sa bagay, adakan ko na, no kayat nati umay ag-volunteer. Warasan nyo amin dagiti nakapila, takaasi damat. Dagiti senyor ti unain nyo. Erika, kunak no saanan nga umay ni Melvin? Ha? Adda? Dayjay Aywan. Imbagak mo't nga oray saanan nga umay. Kumusta da nga tangkin ni Mrs. na? Jack ang mo Mangan tayo pa'y. Tapno ada pamiksa tayo at tumulong manan inton madamdama. Wen, ma'am. Oray si ka, mga kamad. Wen. Erika, at kiti ka na. Agyaman Melvin. Ibagbagam ka rin iti kakadwa manganda. Ngamsi ka. Saan ka matamangmangan? Di na ka di pa kadanagan, Melvin. Apay ko maasaan. Konsernakan ka. Kasanon mo, agsakit ka. Diyak kaya't nga dadakas sa mapasamakan ka.
Ay, sika talaga. Concerned ka kanya? Kunam siguro nga gang angawak. Pudno ti ibagbagak. Hindi damo, kaya't ko lang ti tumulong. Iso nagdesisyonak nga volunteer. Ngamita, si kanti may sapay arson no apay ang nagtali na inak litoy. Melvin? Amok adakas dati marikritnak. Agayat akon kan ka. Pasensya kan, Benji. Italaan na song batak ti awag mo. Hindi pa'y lakal man nawawagan ka. Ngam apay nga itakalanga sa mungpat. Pasensya kan, kunak mo't. Ni Junior, apay a pinaybay ang animanang ko ti mga iwan kan kuana. Nadamag mo ka di, nga adda na pig sa abagyo ditoy? Ket, nag-volunteer ka manan. Oy ta, may saka na banwar. Diya kayatan ti agsao. Makabannog ti kastoy. Kastoy latan akanayon ti pagapapaan ta. Asikasun ni Junior. Dahil talaan ti responsibilidad mo. Ngam di mo pa'y maaramid. Anya a klase ka nga ina. Oray kas-kasano. Asikaswak mat ti anak ta. Melvin, agyaman ta dinagasnak ijabalay mi. Amok kami nakasapulam ti pagluganan. Sikalat ti pampanunutak. Ngam, amok ka sana mabalin nga ituloy ko dahil ariknakin ka. Melvin, agpadata nga at daan pamilya. Amok na ita. Itulod ka iti evacuation center. Ngam saan ako na dumsaag. Agsardeng ako nga volunteer. Taapay. Gapot adya kayat anaan-anay amat nagtiriknakan ka. Amok akasapulan na ka ti pamilya. Kenas kan mat nga ornosag ti relasyon mi ka ni misis ko. Kasayaatan dayta a desisyon mo, Melvin. Kat agyamanak iti amin ana itultulong mo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, nadamag ko nga addan anak da Melvin ken ti asawa na. Nagfurgud mata nilakay ko ket makunak anaragsak kami itan asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Erika. Erika pagayam ko, maragsakan at tanabukal matlangan ti pamilyam. Ken kastamot ti pamilya ni Melvin. Ket ti adal ditoy pilyen tinalintag adalan. Ken nasayaat nga aramid. Ket agbunga met itinasayaat ken natalina ay abiyag. Bueno papagayam, maing ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.